gavana kawa ngata ko acting MCA la buo mote vita tema go chaga ko acting MCA te kito kwanja kwa sababu naomba tawali na inche ko ambane naye ngoko bangerane program le president ya Kenya omwarigani ayo monyere lao chibanza liyo mumoro totera kwa ministry ya education ni to kuje bwate machogu inche gali njo mukubwa ali ya mumanye tebo abana yo correct list abana kwanza bona ga wodi ndigeri abana 50 bali banyoreta magistrate ya 50 kuchigo ngoya chibeza bake university kwa kwa mwayo we are giving it because we have the Minister of Education to bali chibeza chiro ndigeri ebinyoro bilibita kwa artist baga bineno babitano mbabekerega kabisa stimebega kusema na wamito wake ebinde mure mutandikala uzungu ga ngobanga tora abantu ga kweli ndigiye ebinyoro ebi nane nichengo ta kubiguraga kusema na wamito wake mwanje na magana yo e budget yetokoro supplementary to national ebinyoro mure nabe gete byabo kirango libago ta launch chinaga so that launch beyond yamo kusema na wamito eti pale chinge kwa bete that to make a national government. That is the only way we can do. Kusema so that tokonye ege sapu kiagera gangu si ganse ito na asande muna chisente kitego ati mulika mwizi make sure to abekire national government ko bekire mulika mwizi bere ano lyo kola ko tuko tako ko churi yako enda nkayere ensabe ndabu mbare kabanje to soro tiangona County ya Kisii mugachora etaya koba omugavano ino nebono omugavana Paul Simba Arati etaya amone county yonsi ya Kisii bakubarigania asumo yabugwa kambuye mono Thanksgiving party Jumaine gitariki 25 n'esatu nyiko minalimo umukoyega 2023 meyegati Kenya Mache Stadium omugani bwesiko numurai bobo mobwa Azimio 1 Kenya omoske Raila Amolo Odinga Navarai Monday Bechingi Chonsi ime ya Kenya Usiengima Mbaboro Panyangero bachire nkuma bunabono Prince Asorogongorwa gusi Umwikabo motikimintwe Ejiponga point chomobere Jumaine gitariki 25 omutinyoiga oikombina limo mwakoega mwenze mwariganigwe Bomachoge Borabu Bomachoge S.Mugirango Asamareta igongoro kwa Ruth kwa Mkamaubi HR kurwa se kampuni yemegondo ekurwa engineers kurwa ya somochi onakuru ngo bariga ni mwensi asomoye gabo kwena na title deed wetani chimya isato oyorabe asomucho monene onakuru orabe chitariki 15 umutinyo 12 ngo bariga ni mwensi karibu sana. Engineers Land and Properties Limited, secure your future with us.